Kubor nakaslab jong unongsan hima. Kanong jeri Sports and Cultural Club kalayo pentenku borom ya usamla Anthony Sim ubalawan ra 6 menrak borom ya kajela berkumjur kribuh distrik namar ba ulayo menra ya kanam ladu hakaji kura badang sudapshan ya kan ya kejibu borom dan lang ba Charles Malangar kumemisi chamahoti konsusi uba isnei hing chairman kasur pajba nari buah distrik kumjuru kajino lang uba kores marwen badai coach jong une usamla Anthony Sim. So agi di topik bajam na kita kini lagi hari. So untuk mengkadak kajing sa jing kemau ya kini kebentar ke bayang rak ke buruan ke frau. Terkepat di presiden bungi berai Syai Anthony Sim ibalang rak ya kini ke buruan. Tinggai kajing topik bajam kini baklang beranut bagi master tujuh dari bangsa ya kini ke buruan. Kum kadak kajing ketbok ketuan bungi bandela bantu syakmat bat syakrang akatam jam kejungi. Tiga dulu kali ke momentum nak bertajungi tiga baklang. Tiga naik kejing tapi bajam saya sempat nak berta. Bak kuras kumasta berkunjung di Pak Anthony Sim. Kejing khot dong kanong di Sports Club ya kabar dalam kat nak berta ke program kabar kongsan bak program kabar kemana adu kata. Kaya kabar sudah ulang kalong ngai kuble shibule nak berta jumpi Pak Anthony. Bafiara ya kena ke burung ke bakrau, abang page ha ke YouTube channel, kabang i ya ke jinga khur ke jumpi, kumbal amra president ke jingmi Islam, kaba ngamla ya ke bang set iki umat ya ke jing isnei, na ke benta bau de ubriu, ubai tu ubat de ubriu, na kari kasi jenta ke jongi. Wat syakawai pat kari, udanglah penpoy ya ke burung ke bakrau, na ke benta ke jingjop ke jumbu, kane galong ke nuksa ke babha. Naga benta ke jonga ke jong piwei bai hakano kono ke jingale jongi minong kamelong ki briu ki bapura baki briu ki ban poi sha ke thong te ai khuble ke pang ubleu ker khu ye ba Anthony Imli ba om tang ke benta ke ba injob hane kremen scam naga wei ke por sa wei per ke por ba in poi sha ke benta ke ba saneng hadu ba ki long ukhlur jong kari.